Neva yagenewe ubutumwa n'abanyamurenge. Abanyamurenge barakaye cyane hariya mu gice cy'iminembwe, wo bita Neva nyuma yuko asohotse igihugu, ariko yaje kuba yagenerwa ubutumwa n'abanyamurenge. Ese bamubwiye iki? Ese batangaje iki? Nyuma yuko batangaje amagambo akomeye y'ibyatutse muri Asiko yaturutse hariya yoherejwe na leta Kinshasa, abanyamurenge barakaye cyane. Ndaje mbagezeho ubutumwa bageneye Neva. Turagaruka hano muri Haut Plateau no habereye imirwano ikomeye nyuma yuko Burundi bwamaze kuba bwaterwa cyangwa se bwamaze kuba bugira ubwoba yuko igihe icyo ari cyo cyose M23 ishobora kuba yakwambuka ikajya muri kano gace ka Kibitoke. Byagenze bite kugira ngo M23 isatire zino ngabo z'u Burundi vuga yuko zaramenwe muri kino kibaya, aho baragiye barafungira bavuga yuko nta mu M23 uzongera kuba yarenga muri kano gace. Byagenze bite kugira ngo bamwe baze kuba bakwiruka bati imbunda bakwirwa imishwaho ndetse bamwe birohe mu kiyaga cya Tanganyika? Turavuga ngo twerekeze ku gitero kimaze kuba. Iyi ni update ishyushye. Iran imaze kuba yagaba igitero gikomeye cyane ku bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zafashe ubwato bwa Iran. Noneho Iran nayo ibasubije nabi cyane, bivuga yuko drone ya kamikaze igihugu cya Iran igigaturitsa ubwato bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari buri muri cya kigobe cya Oman. Ese byagenze bite nyuma yuko abangabe bivuze yuko bumvikanye agahenge hagati yabo ndetse bakavuga yuko bagiye gufungura umuhoro? Yes, katuvuga ngo twerekeze hano muri Plaine de Ruzizi. Naho bigenze bite ko M23 kwaza gatendo gakomeye cyane nyuma yuko aya masezerano arimo arabera mu Busuwisi? Ahangaha ku mpande zombi zimo zirahangana ku rwego rudasanzwe cyangwa se ku rwego rutari rwarigeze rubaho. Ahangaha muri iri joro M23 ikoze operasiyo idasanzwe cyane. Ku itegeko ritutse kwa Sultan General Makenga yabwiye abasore barabwira ati nyabuneka mugira bwangu leta ya Kinshasa nta muhe dufitiye, ibyo twasinye ndabona batemo barabikurikiza. Ese byagenze biti? Tundaje nongere mbaramburira inkuru ivuga yuko leta ya Kinshasa imaze kuba yarekura abanyamurenge 10. Abantu baza kuba batekereza bavuga ati ese amasezerano yaba yatangiye kugenda yubahizwa na leta ya Kinshasa? Ese hagati ya M23 na leta ya Kinshasa cyangwa se nabo bafatanyije ko baragenda batakana mu bice bigiye bitandukanye? Ese no gukinga akayunguruzo mu maso bano bahuza? Ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar, ariko Amerika nayo itorohewe mu ncamake maze kubageza mu kanya. Ndaje bibarambure nayo ntiyorohera Iran mirayikubita umusubirizo. Yes, kambanze tsuza abantu uyu mugoroba mbabwiye ngo imigisha y'Imana baye mu gihugu cyacu mu ntara zigiye zitandukanye muri Afrika yose mu byukuri, cyangwa se ahandi hose hagiye hatandukanye muri Afrika. Tujye muri Amerika muri states zigiye zitandukanye, tujye muri Canada mu mijyi igiye itandukanye, tujye muri Aziya mu bihugu bigiye bitandukanye, mbabwira ngo imigisha y'Imana ibabeho kandi muhahe muronke. Yes, tudatinze reka turambura no makuru. Reka duhera hangaha muri kino kibaya cya Plaine de Ruzizi. Nyuma yuko abarundi badeployinze ingabo zikomeye cyane, bivuga yuko ari FDNB cyangwa se burani byose ni ingabo z'u Burundi, aho bivuga yuko ejo hambukiwa amakamyo ageze ku 8 azanye abasirikare bashyashya. Bivuga yuko ahangaha bari bafite ikibazo cyuko M23 yakwambuka ikajya mu gace ka Kibitoke. Bivuga yuko hariya hatanduka cyangwa se igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo batandukanye n'igihugu cyangwa se n'umugezi wa Tanganyika na Tanzania. Urumva bijya kwitanya nge uvuga ngo batandukanywa na Tanzania kandi urumva byose bijya kuvugika kimwe. Ahangaha rero habereye isibaniro ry'urugamba muri iri joro. Bivuga yuko abarundi bari bitwikiriye ijoro, bashakaga kuba bagenda bagasanga M23 ahantu yakambitse bakabasha kuba bahabakura bafatanyije n'abanyarwanda ndetse n'abanyatanzania. Ariko ibibabayeho muri iri joro nyaboneka ini update nayikurana n'abagejejeho. Ahangaha ikintu bita umurundi bamukubitiye mu mwijima, bamukubitira ahantu hatabona cyane yuko intare za Sarambwe special force yabo yari yakoresheje ibyo bita night vision, bya bindi abasirikare bambara bakaba bareba ahantu hose niyo byaba ari mu mwijima, abakurira nk'uko umuntu akureba ku manywa. Aho bivuga yuko abarundi ejo bari bambukije amakamyo agera ku 10
ahetse abitwaro ndetse n'abasirikare bashyashya baje gutanga reinforcement cyangwa se ubufasha kuri bagenzi babo babarizwa muri kino kibaya cya Plaine de Ruzizi. Byagenze bite kugira ngo M23 yisange imeze nkaho yagotemo hagati, ariko mu by'ukuri byaje no kuyifasha cyane yuko yo yari ifite ikintu biti igikoresho. Abarundi bahubutse ari bivuga yuko hangaha haje ko havugamo abasirikare bageze muri 60. Bamwe birukanse bakwira mu cyaga cya Tanganyika. Abarundi banafite ubwoba yuko M23 ishobora kwa yabakurikiranye ikabazwa muri kano gace ka Kibitoke cyangwa se ikambuka ikajya muri kano gace ka Kibitoke. Ikintu cyasha kwa kibazwa bavuze se M23 yaje kuba yambuka ibarizwa cyangwa se ijya mu Burundi. Ariko mu by'ukuri M23 nayo ntago iryo kosa yarikora, kubera ko irabizi yuko iramutse yambutse inyuma ntawe yabihasigiye. Ahangaha rero habereye ikintu bita urugamba muri iri joro ry'itariki, ubu twageze ku itariki 21 already. Habereye isibaniro ry'urugamba rukomeye cyane, aho inariza sarambwe zari kuba zakorwa mu jisho n'abarundi bafatanyije n'abanyarwanda n'abanyatanzania. Bivuga yuko bagomba kuba bakuramo kano gace ko muri Plaine de Ruzizi, bakabasha kuba bakigarura kugira ngo babashe kuba bakoresha umupaka kavimvira neza. Bivuga yuko ariho bambukiza ibitwaro. Reka tuvuga ngo twerekeze ahangaha ku butumwa abanyamurenge barakaye cyane. Abanyamurenge ku gicamunsi nyuma yuko Neva ove mu gihugu cyerekeza mu gihugu cya Burkina Faso, abanyamurenge baje kuba bamugenera ubutumwa bukomeye cyane, bamwita amazina agiye atandukanye, bamwita inkoramaraso, bamwita ibintu bigiye bitandukanye, nyuma yuko ingabo za Neva cyangwa se ingabo za perezida w'u Burundi zirimo ziragenda zikora ibidasanzwe hariya mu gace ko mu Minembwe gatuwe n'abanyamurenge benshi. Mwaje mubona abanyamurenge bagiye batangaza amagambo akomeye. Hari bamwe bagiye bavuga ati nta hantu utaniye no kuba wafata umuntu udafite ubwenge utakurwanyije ukamwica, nyamara mu by'ukuri nta kintu yanakubajije. Abadamu bagiye batangaza amagambo akomeye, ababyeyi bakuze, abasaza, bavuga yuko rwose uwo bita Neva Imana ariyo igomba kuzamwihanira bitewe n'ingabo z'ibyo zimo ziragenda zikorera abaturage bara mu Minembwe ndetse no ku Ndondo ya Bijombo muri kara gace kugarijwe n'abarundi ndetse za Wazalendo na FDLR. Ibingibi byabaye ubwo uyu muperezida nawe mu gihugu cya yugarijwe. Ibintu bimwe birabera mu Burundi, nyaboneka umuntu wita Neva no gusengerwa. Bamugeneye ubutumwa bamubwira yuko we afatanyije na leta Kinshasa Imana yonyine ari izabihanira, kubera ko ubwo bushobozi ntabwo bafite n'abasivile. Baje batangaza amagambo ko bavuga ati niba yaba mwarwanaga mukarwana n'abafite intwari, twebwe mukatureka, turi abahinzi, turi aborozi, nta hantu tuba duhuriye namwe, nta ntwara tuba dufite ngo tubarwanye. Ati icyo mukora ni ukutunyanyagiza amadrone mukatuzanira Sukhoi ikatunyanyagizamo ibisasu, nyamara mu by'ukuri mubizi neza yuko tutabasubiza ubwo bushobozi ntabwo dufite. Ati yabo mwajyaga mubikora natwe dufite ubwo bushobozi twagiye uko twirwanaho. Atariko ikintu gitangaje n'abaturinda murashaka kubakura mukabatsemba. Ubwo ni ubutumwa bwagiye butangazwa na bamwe mu banyamurenge batuye hariya mu Minembwe. Barakaye cyane ku rwego rukomeye, bivuga yuko umuntu bita Neva baramutse bamufashe bamuri gasura pese y'umubeshyi. Ibyo byose baje no kugaruka kuri aya masezerano yabereye hariya mu Busuwisi mu mujyi wa Montreux. Bivuga yuko abanyamurenge bahaye ubutumwa bukomeye M23 nayo bivuga yuko igomba gushishoza ikitonda itazagwa mu mutego wa leta ya Kinshasa ndetse nabo bafatanyije bose. Ubwo twavuga za Wazalendo, za FDLR, za P5, abarundi, abanyangora ndetse n'abanyatanzania. Abo bose bahuriye mu kintu bita coalition bahabwa amategeko na leta ya Kinshasa. Ngayo nguko rero abanyamurenge baje kugenera ubutumwa Neva bavuga yuko rwose bo nta kintu babikoraho, ariko Imana yonyine ibarebera izamuha igihano kimukwiriye. Reka tuvuga ngo twerekeze ahangaha ku gitero kimaze kuba cyashigisha leta zunze ubumwe za Amerika. Bigenze bite nyuma yuko Iran na leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se bemeranyije agahenge hagati yabo.
abangaba baje guhurira mu gihugu cya Iraq hariya muri Baghdad, baza kuba batumvikana, noneho baza kuba bakwemeranya agahenge hagati yabo bakoresha amatelefone cyangwa se itumanaho. Biza kugaragara yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitarimo zirumva neza ibyo Iran isaba, ndetse na Iran iza gutangaza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba yuko bitakubahirizwa. Nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje gufata umwanzuro zivuga yuko ubwato bwose buzajya gukoresha uriya muhoro wa Hormuz izajya burasa. Iran nayo iratangaza ivuga yuko ubwato bwose bwegereye ndetse cyangwa se bubarizwa muri iriya nyanja bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora kuzahura n'uruva gusenya. Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe ubwato bwa Iran buhiye idarapo rya Iran bwakoresha kuri muhoro, bivuga yuko bwari bujyanye ibicuruzwa mu bihugu bikorana ubucuruzi na Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kubufata irabuboroka. Iran nayo niko kurakara irangije ihita gutegurira igitero simusiga, drone ya kamikaze yarehetse ibisasu bavuga ko byari hagati ya 7 na 6, iragenda ishwanyaguza cyangwa se irasa ubwato buri muri uno muhoro wa Oman, aho ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukambitse. Ibi ngibi nyamara bibaye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irunga M23 ndetse na Leta ya Kinshasa. None ibinyamakuru byinshi byagiye bigaruka bivuga ati niba igihugu kibasha kuba cyakunga bamwe muri make wabo naho hari ibibugarije, ese iko kunga hagati yabo kwaba kugize icyo gusobanura? Iran niyo yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko nishurashura ikongera kuba yakora igikorwa cy'ubushotoranyi ntizigera ihagarara kuyataka na rimwe. Ni nabyo ikoze muri iri joro, bivuga yuko ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushoboye kuba bushwanyagutse ku rwego rukomeye cyane bitewe n'uburakari bwa Iran. Bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zubahiriza agahenge habe na gato. Ahangaha bije kugaragara yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya bintu uvuga ngo kiratinyitse cyangwa se bya bintu Trump yatangajije avuga yuko agomba guhabura Iran. Ahangaha bije kugaragara yuko ahubwo Iran ariyo iyoboye inafite ijambo rikomeye cyane yuko Iran yatangaje yuko uriya muhora wa Hormuz ibashe kuba yawuboroka byibuze amezi 6. Isi yose yabimaze guhungabana ku rwego ruri hejuru. Bivuga yuko ibijyanye na petrol ndetse na gaze uriya muhoro wa Hormuz ugaburira 26% by'isi yose. Bivuga yuko ubwato bukoresha uriya muhoro wa Hormuz bijyana ibingana na 23%. Urumva ko ari ikigero kinini cyane. Ngayo nguko rero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byamaze kuba gaterera nzamba. Bivuga yuko rwose ahangaha byamaze kuba biba ibindi. Reka tuvuga ngo twekeze muri imisozi ya Haut Plateau. Muri imisozi ya Haut Plateau habereye urugamba rukomeye cyane nyuma yuko M23 imenye yuko abasirikare b'Abarundi barimo resuka umusubirizo ejo ku itariki ya 20. Ubwo ni nkaho byegeranye, ubwo byari uyu munsi muri rukerera rwo ku itariki ya 20 nibwo byaje kumenyekana yuko Abarundi barimo barakoresha umupaka Kavimvira bambutse ibitwaro bikomeye cyane banambutsa abasirikare bandi. Noneho biza kugaragara yuko muri iyi misozi ya Haut Plateau ariyo M23 yagishinga ibitwaro bikomeye cyane byo kuba yarwanya umwanzi, byo kuba yakumira ibitero bigabwaho, aho Abarundi bafatanyije na P5, bafatanyije na FDLR, bafatanyije na Wazalendo, bafatanyije n'abanyangwa n'abanyatanzania. Aba bose barimo baragenda bongera ingabo munsi ku munsi. Ari naho abantu bahera bavuga yuko rwose biriya bigano byabereye mu Suwisi bitagomba kuba ko nta kintu byigeze bihindura. Nta kintu byigeze bihindura, ariho imirwano imiragenda. Uwo bita Sultani Makenga nawe ibi ngibi arimo arabirebera kure n'ijisho rya kure, akareba gasanga narangara gatoya zahomberamo. Ari harimo aragenda yegeranya ibice agomba kuba yafata cyangwa se agomba kuba yakuramo umwanzi kugira ngo aya masezerano naramuka yabaye official azagira hana azaba hagaze. Nako byaje kugenda muri no misozi ya Haut Plateau. Bivuga yuko Abarundi bazamukaga bashaka gusatira hano M23 iri, noneho iza kuba yabibona bitewe nuko muri iki gihe M23 irimo yakoresha technology yo kuba yakohereza ama drone. Ahangaha
byaje kugaragara yuko abarundi bari bimenye ku bwinshi basanye ibitwaro bikomeye cyane yuko ahangaha byaje kugaragara yuko mu rukerera bari cyangwa se mu gitondo cyo ku itariki 20 bari bahawe ikintu bita intwaro zikomeye cyane, baza kuzisimbuza bari basanga bivuga yuko zari zaracyuye zitari zigikora neza ndetse n'amasasu yari yabashiranye. Nibwo bari baje kwikusanya baza kuba bakora icyo bita cortege, barazamuka basa n'abasatira M23 kubera ko yari yahawe amakuru kare irangije ikoresheje ikintu bita za mota, ziguterura ikintu bita umurundi, ziguterura ikintu bita umutanzania, ziguterura ikintu bita umufaridese, ziguterura ikintu bita umunyangora, utibagiye n'umu P5 n'umuwazarendo. Ahangaha bivuga yuko haguye imbaga muri iri joro, bivuga yuko urugamba M23 hanirwanye rudasanzwe. Abangaba tubibutse yuko M23 irimo iragenda yigwira ku ntwaro, irimo iragenda yaka Burundi, irimo iragenda yaka FDLR, irimo iragenda yaka Wazalendo, irimo iragenda yaka FARDC, irimo iragenda yaka Angola, irimo iragenda yaka Tanzania. Izo zose ikabasha ko yazikusanya. Ibi byose ufashe igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare gifite intwaro, igisirikare cya Tanzania ni igisirikare gifite intwaro, igisirikare cya Angola ni igisirikare gifite intwaro ndetse na FARDC. Abo bose rero uko barwana barimo baragenda bahasiga ikintu bita intwaro. Yes, amakuru rero mfite nkayo cyo guse update z'uyu mugoroba zari zo ngizo. Reka mbabwiye ngo nyaboneka niba ugeze hano ubwa mbere like ni ingenzi. Ikindi niba ugeze kuri uyu mubura Chris Empire ubwa mbere subscribe, share ndetse na comment ni ingenzi. Kambabwiye ngo ibishaye Imana ibabeho andi makuru naho ku isaha y'isamo ya mu gitondo cya kare. Ciao ciao nakagaruka.